puput sekali asa punika sane mangkin raris malih lanturan tiyang antuk nyari tayang ning paridatan desa ulang ngastawa kecerita sang panito ini koreng posrama ring puncak laut sampai kelintang luwih ida setata ngerti tiang jagate mangga situ nemu sang wasta kerayuan ras tiang rahino itu mulang angkatnya ngeres tiang jagat panjang itu yang kalane dewasa kacara itu mangkin ring rahino pedewasa sane kebaus kelintang becek asal penampilan selanjutnya purnama rahino sane kelintang luwih becik punika ring rahino purnama ning kapan sane kawasan yang pasu patira antuk ulang pisan ide sang pandito ngeres tiang jagat majang ide yang pramokau sane mangkin lantuk cerita yang dia raul sane mangkin tedun itu yang pasupati majang ide sang pandito rasi markan ya matur sembang rian tukang gedung ide yang pasupati ngajeng ide sang pandito sane mangkin raris cerita yang ditiang ide sang pandito raris nyakupan karo kali ngaturang sembah panobati swasti astu namo stuti singge bidagi nawagan titiang ratu sane mangkin manggeledang ratu ngaksi sebab bakti titiang puniki melarapan antuk muncarang pangasto karo om swastiastu singge ratu
terus aksi sembah sane mangkin mang denedang ratu mangkin aksi sembah batin yang berkira-kira. Iya jero ampun kene ampun record mungkin enten